Sudahkah Anda minum dawagan hari ini? Saya minum 2. Kelapa muda, gula merah, gayem-gayem, mantap kanjut. Halo, assalamualaikum. Baraya Sunda, Galuk Kidul, jumpa lagi. Lila upload videonya. Lah karena kesibukan satu hal. Karena mungkin sekarang lagi senggang. Memanfaatkan waktu saja, sudah buritnya jam 4 burit. Nah, habis ngarit, habis ngalaparab langsung diparabkan. Saya mau cari, karena haus banget, saya mau cari pengganti ion tubuh cairan yang telah hilang. Terima kasih untuk subscribe-nya, tohilat di subscribe Galuk Kidul. Salam sukses selalu, salam barai susu. Wow. Itu coy, di luhur ayah jika masih muda meren, tangganya lumayan pendek. Itu ayah anu subur kelapa hijau, cuma teknik naiknya aduh rada males, lemes, lah anu pendek we dina naon anu kecil-kecil yang penting padat berisi. Langsung di mukbang yang kayak minum pisan nih. Jadi alhamdulillah saya minum 2. Sudahkah Anda minum dawagan hari ini? Saya minum 2. Wak. Langsung dibukbang tuh kelapana. Mengandung protein nabati.
Nih banyak mengandung mungkin vitamin Z meureun ngeunah. Berenit nyamuk, banyak nyamuk. Klop lagi mah jeung gula merah. Amun jeung gula merah mah kelapa muda, gula merah, gayem-gayem, mantap kanjut aslina. Enak. Joko maning. Nah. Sebelah dek. Ya, terima kasih yang sudah nyimaknya, hatur nuhun pisan. Salam Galuh, salam Barayu Sunda, salam dulu semua. Wassalam. Ulah teng jelema domba ge beukeun, gedenya kayak dicokel. Domba beukeun, wak-wak.